mwaka niyo 2025 kankwaje ni Kirinteto cia Meru TV muthenya bita wa Tiri Mbabu. Mubunge wa Isiumbunge Kiatigania East Mpurwaburi hakiaire skuru ya Kirima Primary na Secondary na uretia aciari kutira bawika na skuru seki obundi na utea mporo wetu te musiari batere kuria wiki mwana skuru ya kiobundi nonto kedra kibatetheria na mbesa cia kuthoma anda msimuturi wa Thirinja no ina riboti na kidhomo Kiatigania hizi itakuwa ni elimu ya lazima. Mbona tunato elimu ya lazima. Kidhomo gani yote ile maruwa baikwa tekumeka completely. Mwaka 2013 2017 kidhomo Kiatigania hizi kareo. Sibo kwa wana kumenya. Nanya elimu wala haina kumenya. Kareo kwa nengere mwikumyo mtu. Akwana kubando kanyuma. Abando kanuma tet goma kora pat goma kora toya nenya toje monki toya ngamuki toya mbio toya ngambande kwanja kuweza kama yetu kidorokero lei elwale chikuweto nana university ko kete kiama elwale to yao tunana province taja pata kwa diploma ile ifite ule ndigiri 10 ebeto yaja kwebaita kwa diploma kwebaita nursing kwebaita manzo ya teachers kwebaita manzo ya plumbing kwebaita manzo computer kwebaita manzo engineering na shukuru iliyo Mekindori Technical Training Institute ene Mekindori na watu yaja anababe tuba kirema mwana kwenda mwana ujo olawe aina sika no aina ndi aina ndi mwana C minus mwana ndo kwa kulia muti ndena mwana wa ayopwe ayipwe bicine ndene titia Mekindori arenje sokwo nechiringiriye musyari nchoke ngorere ngiriyele oye ngiriyele ndengiriyele mpuru ngorere ngiriyele na oye ngiriyana nchoke ngurombe ndome mwana lori logate bate 1000 ngiri miongo tatu unsecured loan lutra de nyinge porque wabwe mwana adome within 2 years mwana anaga kivya pipe kwa barabara kwa computer kwa banjwere kwa banjwere na mwana ka antubetu ana wakarianja amen ana wakarianja kwa mtongori yo kwenda kido na nyuma ya bamwe bakari kuma Meru kumira na kurekera ito murungi soka siasene nikenda kuruta Meru tongori ene bodo kunende MC wa municipality Caleb Kibuko na umirete na kuruta haya sio mambo ya Alhaji, haya ni mambo ya Secretary General wa chama hapa Meru. Ukaona umefikisha Meru mahali na ukafikiria wenye watachukua kutoka hapo wataendeza Meru mzuri, ndio sababu ulikuwa umesema utalitaya. But unfortunately, mahali uliwacha Meru, sasa Meru ni matope. Meario yu nande tekenete kare mutethia Kibuko MCA wa municipality aria mutongeria ujo agita uge bwawe no rite Kiraitu Murungi gutiga gucoka siasa ene Meru. Advice yakwa nampa Kiraitu Murungi otonye siasa ene for the last 30 years bamwe betu batachiari tafadhali kwina antu bangi bachiari bene nyinya ekwathana inya gitikio kya gavana. We can have young readers also in those positions. Ugwethira we mukuru okirira ukendi gutitondi antakene kaire uchita kinganyi tatu tugwitikiria kinganyi kya Meru kirujene kagithwe kiriene lakini to babo ko kendo chichokia kimandu siasa kaire ndakai ochiere bajuju bakuba kwagira Anthony nuntu nandi tukinyekia another dispensation whereby we need new people na nunjensi kuga oniro tiro ara kwenjensi bakuga atiri Kiraitu ugwe karanthi ubae kirira ubanenkere kirira gya kwathana wachitondia takene siasa kaire. Me, that would be my simple advice. Kuruki MC ujo nande na kuromba there ngwataniro na uru